Nakaturugan da Tyron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanuga kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa, mama? Ala, isagaan na kunti kanam. Tamadama ti panagkuping ti babaunan kadagiti lupot alinaban na. Sige, mama. Katagyaman nak. Alang arod, ingkagbalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apaskan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot tan adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa adumat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapadag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana. Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sabagay, husto ka, iha. Tauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo. Takaasi dagiti anak yo. Kasta mo ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland. Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Teng natrabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko. Saan ka matapakibibiyangan ah? Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa ludsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Bitakan. Oh. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga addi na kun kayat akasilit. Oh, adtoy. Agkapekan. O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanen? Agkape aklangan, katrumara kon. Roland. Urayin ka inton aldaw iti paborito ta restaurant. Tapay. Kaya't kalamang kasango amangan. Awan oras ko. Busy ak. Pangal daw matday ah. Lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisina ak. Okay. Agkapi ka nga, Roden. Saanen? Inakon. Nagbaawon day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrubwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalata ah. Siyempre ah. Ken, nasapa ka? Intulod na kakadin nila kay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nilakay ko. Siguro, kanayon ang naragsak nila kay mo. Gaputa kanayon a blooming ka. Ay, saan, Marimel ba? Da kayo kanila kay mo. Kumusta kayon? Ay, nasingpat nila kay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo kading aga papa? Saan, Mare? Naragsak ka iti asawam? Siyempre. Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? Uy, at dagayam ilimlimod mo kanya ka. Saan ka naragsak iti relasyon mi nga agasawa? Isong apalan ka, Marimel ba? Lola, apay ajak makikita ita ni Daddy.
Oray siya, Lola. Jack makitkita ni Daddy. Gaputano kasta sumangpat iti rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa'y ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti rabi. Ay, sige. Urayak ni Daddy inton rabi sa anak amaturog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, apo? Saan ang mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarak medya pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso ang mabalin mi ti agpuyat, Lola. Saan ang mabalin? Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo ang makita. Ay, Lola, Umunag kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? talaga kadi-adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Sanda kami napakibyangan, may papanitilay taabanag. Wen kayam, nasaod na sindikan tayron, akayat da kakano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasaritak ida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar musar inton bigat. Iso at ikarumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Ang mga ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungot? Makapapan di taayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umalatiw iti silet. Siya nga rod ti umalatiw iti ayan mo. Anya ti bagam? Pasragan nak. Di ka pala maturog. Baka singa ka iti panaginanak. Pasragan nak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina nata at duwa diti pagturturugam asilet. Ano yan? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Dinak pa yan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat na asawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala, tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige, aklo naklaangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak mi. Rumwarak laangan dito'y silid na. Sige, agar musar tayo, ubing. Oh, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, ta agar musar tayo. Oan, mama. Italaang amakitak damami kanda ding agabay amangan. Wen nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. Talaga, Cindy? Napintasa? Wen, Mami. No napintasa, di saan na ko mga insukat ni Daddy yun. Ha? Insukat na ka ni Daddy, Mami? Anya nga insukat, Mami. Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di, saya atin nyo ti panagsasauyo. May katantiganas ko amangan. Tyrone,
Cindy, agawaan nyo timangan. Agpalas kayon to. Tarumwar tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalestan, Tyrone. Nang Jack kaya ti sumurot ka ni Daddy? No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Oh, nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami? Ay, sige. Ala. Umuna ako ni Jekotche. Sumaruno kayon. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan, Mama. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistita, miha. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo, maurnos yun tumitlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agbusbusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di nakabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ka na pintas sa kasikot. Disturbo ka iti pagnami ka dagiti ubing. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumurotak. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti ammo, no ada sabali akadwayo. Jack itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jack itulok ang makita dagita ubing ti saan arubang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, adda iti sakubag. Adda pa yen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pa siyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo itin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti naminsan nga main, imay ni Elena iti balay kadagasang sangit. At dan sa parikot da nga agasawa. Hanggang kunak, anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Kat sapay la kumata nasayatin tilinangin da nga agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. Adda parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlaang. No kasta? Saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat nga agsinada. Tama siya nakadagiti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agay-ayam da. No amok la kumasumurot ka. Saan kun nga inawis dagiti ubing arumar. Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jack itulok akasta. Imbaga ka di nga dakadwami a babae. Di mo gamden ayam ammo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasawag. Nasaysaya at langan ayadayukan ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami kan Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat, Madlaw ko akaslasaan akay kayat ni Mami ni Daddy. anya? No kayat na ni Mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Kan kasla ka na yun da nga agsubang. Wen nga, Rod. Kastamat ti madlaw ko. Kan sabali ti pagturturugan ni Daddy. Ta iti bangir asilid. Wen mat. Sabali at talaga ti silid ni Daddy. Imakar iti sabali asilid. Kasla maawatak nga adda babae ni Daddy.
Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ngay, ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Ha? Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kunti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Wala. Ala, intayon mang restaurant. Mabisina kon. Sige, daddy. Naimas te in-order yu asidaan mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy kumaakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunana pay, anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantel. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita. Hi! Shirley? Hello. Roland. Iso ka di ti asawa mo? When tita, iso ti asawa ni daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita. Gayem na kayo ka din ni daddy. Uman, agpagayam ka ni daddy yung. Iso akayat kayo nga't nagbalin apagayam. Anya tinagan mo, tita. Surely, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron matinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasarsarita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir anamisaan. Bye! Daddy, gayam mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangantayon. 5 isang timakan. Okay, daddy. Mami, ikanyo iti makanti plato ni daddy. Sige man lang nga. Nagadukat nga amo yun nga ubing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog dagiti ubing. Dabannog da, iso na iturog dan. Isursurum ka di dagiti anak mo, iti panagsasawda. Apay, masahaer ka iti panagsasauda? Ubing da pay, nga manakam da. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunodam? Anya? Kasta unay ti babawi ka nakikalay sa kan ka. No amukla kumaakasto iti pagbanagan ti amin. Saan akla kumaan nakikalay sa kan ka, idi? Nagbababawi ka, at adapay kanyak. Nasaysaya at nagsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin amanagim bubukod akaskan ka. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga aging gaita.
Agan ano saklat ta iti denang. Umanaw kalangan, ibatim dagiti ubing. Adda ni mama ang mga iwan kadakwada. No pumanawak, isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da, timadi nga aramid mo. Awan ti madi nga aramid ko. Di babae itay nga imasidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday jay ti babae. Ha? Sa anak ako nang unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisukatan kanya. Wen, napimpintas. Gaputa mas napuspus kulti make-up na ngam iti siya. Sumardeng ka. Sexy. Ngam kasla saan ang mapagtalkan. Anya? Ngam, awanan bibiyang ko pa'y no asino man ti babae mo. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatigkan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Ta aramidat mo at ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami. Idadda kami iti restaurant. Kaya't ko na makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami. Iso ka di, na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya, pinapimpintas? Wen, Kaya't ko amangag, no ay ayaten na kadimat lang, wano saan. Baliksam kumarolan. ay ayaten ka. Kasta ka dilaan. Awan ka dinayon na nga agad. Ay ayaten ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di sumurot kami iti opisina yo. Sige, mami. Itala ang matasumurot kami kan ka Anya ti aramidan nyo ijay. Ang mga no papaanawa kayo laang ijay. Saan, mami? Promise. Agtugtugaw kami lang ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, mami. Anya? Kaya't ko lang ako mustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo kadagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo ti agpasyar ijay ayan datatang mo. Kailiw da kayo man, iha. Wen, mama. Sana bali ta damat ko, Jim. Wen, mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anad kay ti panagmaneho, iha. Wen, mama. O sige, agtugaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanakbit gumatang iti merienda, tapno sa anak kun armuar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, mami? Oh, hello. Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, Ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, mare. Nagbiit talaga ti panaglabas ti aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, Ninang. Da kayo talaga tigagarami. Ha? Adda ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, Ninang. Parikot? Un, Ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni Mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw talaga ti panagayat ni Roland kanyak, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Ne, sobra mutan no kasta? Inaramid ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanyak. Ngam nalabit nga impaay na amin iti babae na, ti panagayat na. Ammam ka din no asino ti babae na? Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga iso dayjay. Nasakit man kanyak. Ngam, nairwama kon.
Aglunag adin akon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak ta imay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige apong, agyan kamin to ditoy intun bakasyon may iti eskwelaan. Wen apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang. Wen Ken agpakan kami iti manok, apong. Ay katuan. Ala, umay kayo. Ta intay ag merienda, apok. Intayo ni di kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na po. Umuna kayo ni Jay kusina. Ta isimpak pa'y dagito'y binalsig. Ilinong kaw, tapno saan ang mabasan, wag tudaw. Ngala, intayo, napaw. Agyaman kami manan iti isa sarong karyo Sapay kumata umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, apong. Elena, alaan nyo tay presko anatang, ada ija paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo Nuan yaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatiri daw para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga rudain. Tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Amangan numadaksanak, iti kastoy nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige, Nasayat ka akaaruba, Joel? Iso asikat ti talkag. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Ited ko ti husto abayad mo. sige Awan parikot. Isuday tatipasdak apag trab-trabahuan ti lalaki asipotak. At daladawan na kanyak. Isu mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayam ti lalaki asipotak. Ay. Oh, adda nagparada ako ti iti asitib ko. Kasla. Wan, isuday ta ti lalaki asipotak. Oh. Sa anak laki di anak bindot. Limod nga alak iti ladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wen, inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nang ngagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta. Iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan di babae ni daddy. Kasarita ta. Aliklikan na ni daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta. Katliklikan na ni daddy. Nasaysaya at salaeng ay no dituyin nga agyan da Elena kendagiti anak na bakay. Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay ti katugangan na. Tati kayat na agdeden na dalatasa nga pamilya. Piman mait di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang arudain. Apay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan anapaneknekan nga adda babae di asawa na. Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ama. Di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kenkwana no di nakamot kayan. maawatak ti anak ta lakay. Ipagpagapuna kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod ngay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi namot nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabaur. Agam ala.
No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Sana balay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot, kat nirulan. No maminsan kayat ko abitugan di manugang ta. Ah. Tapno agnakan. Aha. Luklukwan nakit din ti anak ta. Ay, di ka agar aramid iti maday, lakay. No ita, makapagtepel akpay laeng. Ngem no sa anak to na makapagtepel, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita amday to'y aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga da ito eh. When, kat, anya tinapaliiw mo. Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y, no isu at talaga da ito iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbidot. Iso dayta. Ay, no jak lama asyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Ang pala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. No jak la ka asyan dagiti ubing. Jak kuman kayat nga ramidan daytoy. Ang mala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wen, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam na rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amaduktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyamanak, ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, ninang. Agyamanak unay. Sige. Sige nga rod, ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman mat dagijay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat di da kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duwan nga aldaw asaan ang nagawid ni Roland, Mama. Imay itay aldaw. Imay nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungan. Kun ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama, Anak ko ngagpaiso ni Roland. Ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat atakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok, iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputaan mo nga da babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena, Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. ngam kasanukan. Diyak kayat ama isina da iti amada. Oray kas kasano. Makadin na dalagta ti amada.
Ala, adakan ka na ita, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diya mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, mama. Kabailak da ito ay. Tinaskan. Saan nga isang pat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtapal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diakmat itulok akas ta ti aramidan ni Roland. Mama, Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isang pati babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agriin ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti inorder ko akanan ta. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso nagorder akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Mangisagana ka iti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, kintan ijay kusina. Oh, at titi kapem, igopam ta na pudot kay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon ta ijay laon yun. Iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwartak. Siya kung tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga da trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Taawan mat sarak ta iti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayem ko nga akin kuko iti resort. Tapno mangireserba iti silid. Para ka data. Okay, sikat imakam mo. Dua pa'y nga aldaw ti Orion. Sakbay amapanta. No kasta. Saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? saan nga rot, mare? Amuklatan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wan, Anya ti aramidam. No mapanagnagam at talaga nga da babae na. naaklon kon dayta, mare. Saanin anaskan a panagnagak. Kat, anya nga ro ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige, Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? wan, mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumukmag. Correct. Ti importante, mangan kalata iti oras ti pannangan. Uray basit laeng. Wan, mare. Ay, nakapimpintas kamat, mare. Ngamno apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakem na. Hala, gusto da ita, mare. Mangan takid din. Saanin anilakay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangan tangarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Dito mat apartment ni Shirley, ti ayang ti matang mo. Asino ka ayang? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, amom gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Wan, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Agkat sika, asino ka? Apay nga maamom da Roland.
Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayem ko ti akin kuko iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May sa ka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito. Wan Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo't adakas. Imanugot ka. Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wan nga rod. Sige oras siya. Tumulong nga. Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya ngay ti maitulong mo. Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta plano mo. But na tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy ta ti agkape. Mangan ta iti naimas at tinapay. No kasta. Amumon no sa dino ti pagnanaodan ti babae ni Roland. Wen, amokon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngam no mapanda iti apartment na. Amangan numadanon da ija ni Roland. Mabalin damot akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok akaroba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Wen, mabalin adito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amo na a pamilyado di tao. Ngam saan nalapta aliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalin mo't ngayon ton rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindikan Tyron. Di kagdanag. Itulod kumatla ida. Isuda ka dilaang? Ay namare, pang-ubing laang ti darayan mi. Sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag. Tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Mayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak ilukatan itigi. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo. Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Kasla. Sige, Cindy, Tyron, kasarita yon. Di kay agdanag taadda kami laang dito ka ni Marjo. Kasla. Wan, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga paiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta. Si kati babae ni Daddy. Anya ti. Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di. Akanayon analiday ni Mami.
Gaputa adda babae ni daddy. Kat napanagnagan mi apod no. Tita Shirley, makipagpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni daddy? Ti kayat mi, nilaang mami, ti asawa ni daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni daddy. Kat agnanaad gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni daddy. Kayat mi tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, tita. Basta saan ani daddy. Anya? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni daddy. Di mi kayat naglidliday ni mami. Iso nga adaywam kuman ni daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti ubing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka, nga adaywam ti amada. Saan nga isuda ti mangdadaal itiragsak ko? Kaya't mo asungan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun ka dagiti anak na. Siya ti ay-ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumat na ang kanya. Ngamin, siya ti ay-ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimasyan ka dagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping, tadyak ida patgan. Di ka kadimasyan kadagiti anak da, nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry, ngamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siya ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan dagijing uping, tadyak ida patgan. Natangken mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanya kin ni Roland. Nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland. Aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na. Taapay asaan ang nagpakada kanyak. Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanyak. Manaktak lang. Okay, kayo lang di talikod. Tyron, Cindy. Ninang. Tita. Dumagas tayo itimay sa a restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. Saan ang ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Ninang. No kasta, aglayon tayon ijabalayo. Tita. Apay nga itaypay asursurutan na kami dayta a kotse. Itaypay nga da iti malikodan mi.
Saan mo't nga ron nga ag-overtake? Ha? Ninang? Kutsi ni Daddy day taadda di talikudan tayo. Wan nga paiso ni Daddy. Anya? No kasta. Ni Roland day ta. Idiretsok lang ta di kotse. Bayak di ta sumarsaruno kada kami. Agbus-businan. Nalabit akayat na nga isardang ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kit din, ijay balayda. Tay giant ti kotse nagluganan da Tyrone kan sinting ay manmaneho ni Marimel ba? Itian niya agapong at dada itay itibalay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isardeng ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Kat iti ka nito nga adda parikot, awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya ti gapuna na pandasindi kan Tyrone ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pay ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadi dagiti anak mo, amapan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko kan ka. Iso adinak pakibibyangan. Kat tapno awanan ti parikot. Nasaysayat no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kaninang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Di agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tirupa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuma ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo ka ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin, adayo ka nung nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka nung anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yo, anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali a babae itibiyag na. Nupay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, adala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sabali a babae. Mami? Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan kwa na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Wan anak. Kat agsoblinto ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbagak kada sendi kan Tyrone, mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo ida tinurukan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, mama? Helena. Pumanawag diti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. Anya? Wan, mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. Agnaad kayo kadi kada tatang mo. Wan, mama. Ngam kasanuhon. Marigatan lakit di dagiti uping. Ngamin, adayo ijay ayan da tatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti uping. Mama.
Ay, daytaitan ti madi. Apektado dagiti ubing. No kasta, agabang kami laangan iti sentro. Elena, iha, maawatak tiritnam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y balay dagiti ubing. At daak mo at amangaywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada iti pagadalan. Mama, Di kagdanag tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay dagiti apo. O sige, ag-lunch time. ay, Di mo kunaan, adi ka mangan. awan ganas ko, Mare. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Jak ni namnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa saan da akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amada. Malaksit kanyak. Isuda pa yan amismo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Kan ti babae na. Wan nga rod, Mare. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No payjak ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amismo tinagkuna a pumanawag. Naganasan? Pumanawag iti balayda. Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apona. Kat nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako na Mari Melba. Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto aso marungkar dito'y balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapo ni daddy. Isu a pumanaw ka, mami. Wen, kayat kayo nga isurot. Ngam naliday ni Lola yo, no madayo kayo. Saan na bale, takas itinakunakon. Kanayo nak asumarungkar. Sige, mami. Maawatak. Cindy, pang-asim tadi ka gumurkura, ha? Mami. Sana kang umadayo kada kayo. Kanayo nak to asumarungkar. Pinapanaw nak ni daddy yo. Ngarod, pumanawak. Ngam di na kayat asawan a panawan kayong matan. Tamamati ak adumteng tumatlaang ti panawan. Ngagsubli ti sigud aragsak ti pamilya tayo. Mami. Diyak kaya't na pumanaw kayo. Diyak kabalan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwak say ni mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta diyak kaya't na pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak kada kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam kumatirik na ni Cindy, Elena. Mama, Saan ka di amabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka apumanaw dito, iha? Mama. Maawatan ka, iha. Nga mabalin ka di asan ka lang na pumanaw dito, Mama. Pangaasim, Elena. Diyak kaya't asinaam ti anak ko. Tamamatiak, adumteng tutigundaway nga agsubli ti panagayat na kan ka.
Mama. Siya kunti makaamo iti babae ni Roland. Iso tag songbat iti panakadadaol ti pamilyayo kin ni Roland. Sige, Mama. Sana ko na pumanaw diti balayo. Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pailaang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat da Tyrone kan sindi a pumanawag. Agraman ni Mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw ditoy? Pues, awan manamnamam kanyak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastagmat. Agbabae kalata, no dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka, kat awan mat bibiyang mo kanya. Awisan kayo ngagdis ko. Siyak ti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbarta. Wen, saan tayo ngagbarta? Anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni Mama, taibagak, amaladawak nga gawin. O sige. O sige, hinti agdis ko. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gaputa di mo matkayat. Sana mabalin nga agliba kita. Ado tinas ka nga ramida ka di opisina. Okay, maawatak. At dapay sa bali agundaway para iti dayta. Ngam kayat ko nga ag-relax ta mga sweetheart. Mapantag disco. Syakti taya. Sige, sabagay. Nabayag asanak nga minom iti arak. O sige, intag disco. Agrupat ta nga ruden, tamapantan. Ay, sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilimi. Simbang ka no dagiti katugana. Narigat mat no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kung di ba ka mo kanila yan. Itulod kong tulangan. O sige, Elena, di ka agbartak tapno makapagmaneho ka. Juan, Mare. Siya kung di ba ka mo kanila yan, Melba. Talagaan ni Roland ti adda di pangir alamisaan. Wala. Mailasin ko ti babae akadwana. Isuday tataim masidag idi kada kami. Idi adda kami iti may sa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayagkat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululi ka. O sige, uminom talat ta. Wanjek. Kunak man, di mo kaya tagpartag. Saan man? Magustuak ti arak. Ni Elena day jay Asino jay kaduana? Amok no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asang. Ti awanan pa in a babae. At dakit din dito yung inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kadwana. Dahil tiyo, sinalabayan ti lalaki. Ni Elena day jay Asino jay kaduana? Amok no asino tikit kita ang sweetheart. Ti babae iti bangir alapisaan. Kas nakarupro pati asawang. Ti awanan pa in a babae. Taadda dito yung uminom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawang. Boyfriend na lakit iti kadwana. Medyo, sinalabayan ti lalaki. Agkanan ti lalaki. Salpad day jay lalaki. Oo, makita mo, Roland.
boyfriend na dayjay ko nagtuman. Oo, kita nairot ti panangarakop ti lalaki kan kuana. Kung damay ko itanong kini, Elena. Uraya ka maparta ka ti gusto. Kalpasan na, iruwar ko dito eh. Ara, pay. Agralay ta. Iti ara. Wen, ado ti arak, Elena. Uminom ka lata. Sige lang. Uminom ta. Nabarta ka, Elena. Ara, pay. Kayat ko, pay. Sana na. Uwegan, rumwartan dito eh. Mapantay kita gusto. Elena, hindi pa lang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Ano ti? Tay pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsabli ka! Dayjay tumat ang babae. Nung apay nga da dito ay. Anya ti kayap asawan tinaramid ni Roland. Inlugan na iti kotse na ti awanan bain nga asawa na. Anya tinapasamak kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wan, mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di makaambukan ko, ana. Ikatam day ta sandal na, tasukatam ti kawas na. Mama. Sige, panawan kan dito'y sila, jo, iho. Sikaan ti mangbanyos kan ko, ana. Roland? Nabanyusan, kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Elena, inggoyod nakmatan. Roland, hindi na kon ay ayatan. Ay ayatan kalata. Ha? Roland. Inarakot na. Elena. Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Ha? Ti buwisit ang lalaki? Anya ti kayat asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena. Apay anaskan nga aramidin na ti kastoy. Di na pa'y lakit binaybay ang dayjay a babae. Total, saan namat ngay ayatan? Ha? Saan ang mabalin nga agawan kanyak ni Elena ni Roland? Balsak ti awanan bain a babae! Nagsapa kayo ang nagriing, mama. Adda kayo gayam di kusina. Oh, ato'y ti kape, iha. Ag kape ka, bayat na pudot pa, eh. Nasakit ti ulok, mama. Uwan, tanabarbar ka ngayon sangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siladyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na, ti kawas mo. Kan mabanyusan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama. Ala, kapekan, tamang isagana ak iti armusar. Umaykan, Roland. Nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ubing nga agarmusar. Asino jay lalaki akadwam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laang kan ka? Ni Jake. Di katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ay, nabartag ka. Diya ka mo akasta ti inaramid na. Kurang nalaik katanan ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti dayja lugar. Addaan kan iti anak, ngam napan ka itjay. Aguray ka. Apay ka di akapungtot nak? Saan ka di adina kun ay ayatan?
Awan bibiyang mo kanya, kat kastakmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak. Ngem makibiyangak lataken ka. Gaputa adda ka pailaang dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar-arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka. Kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo ha. Sika kadila ang ti adda karbangan na nga agragsa. Anya. Siyak, awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jay? Anya. Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kasta akmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagim laang ti pampanunutam. Kang runaan na. Awanin panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Dinak matan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Sino din ang ipanaw kan kay discos iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Jack amo no, apay. Di mo amo tiga po na? Nabartagak ngamin. Sige, lipatan mo na. Pudno ka din nagsina kayo na ti asawa? Juan, nagsina kami. No, basta mabalin ka diti agdaton kan ka. Ikarikan ka. Saan kan to apagladingitan? Anya. Bayan na ka mangiparik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day, abalayan? Nabalayan. Barang maurnos dan umatlaang ti relasyon da. Ay, anyan da Roland kan Elena. Ti anak ko, ti ayan ti pitot, abalayan. Sa bagay Ay kitala. Sapay ko mga raw tagsubli ti sigod anaragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati agakasta, abalayan. Kay tahdag iti ubing ngay abalayan. Ayan da. At dadan iti pagadalan Ay sayang. Nasapsapa ako tapno naabutak ida. Ala, ina ko nabalayan. Katagyaman imayak lang nang yag itinatang. Nabalayan. Katagyamanak. Takan ayon ka amangyag iti presko anatang. Si kagayam da ita, Joel. Apay nga da ka dito eh. At dalain tulod ko dita daya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumustan dagiti ubing, Joel? Nasayat da ka no, kung animel ba? Kayam, kasangay ko yung Sabado. Kat awisan kayo amin. Kasangay mo? Adot isaganak. Iso nga awisan kayo. Agraman dagiti ubing. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya. Awagak to ni Melba. Taibagak day takon ko ano. Sige, dumaray kami to. Alangarudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to inton Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena. Kasangay ni Marjo. Ti Tomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita dati babae nila kay mo. Oras siya, imbitado. Kasta ti kunana kanyak itay imawag. Ngam, saan ka di nga ijay ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Ngam, Awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat agbasbason? No di kat nilakay mo, ganti babae na. Mare. Saan kan nga agpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita ang tinakatugaw iti asidag, Mare. Ha? Nilakay mo. Umay na kansamot sukunan. Imposible. Kung adamot ko check. Elena, Melba. Awisan kayo nga gisnak. Hintay meriendan. Mabisbisina kon. Elena, oh my God, nagawit tan.
Uy, agawid kayo kanon, mare. Ingkan. Sige, Jake. Intayog birinda. Oras siya. Mabisinak mat. Sige, hintayon. Usaron tayo tikot check. Okay, intay. Umaykan! Ipatan na! Ha! Mabit lang. Di nakagan. Ikabil ko lang ti seatbelt mo. Aday ta. Naisimpa ko ti seatbelt mo. Dapat ko check. Ngam apay asukunan na kailangan. Gaputa mo kasumurot ka manan iti day lalaki. Ni Jake? Anya ko matidakos na. Katrabahwak ni Jake. Di kan sumanao. Jak kayat amang nagtimay papankan ko na. Sinukon mo ni Elena, Roland? Wen, mama. Apay. Nasken ka di pala damagan nyo dayta, mama? Saan ka di akayat mo apumanaw ni Elena dito ibalay? Sanitan, nagbaliw ti panunot ko. Anya ti kayat asawan na ita, iho. Ay. Sa bagay, adada pumimpintas ni Elena. Sayang ba't, no agtinag iti sa bali a lalaki. Mama. Iho, nagasat ka, gaputa iso ti asawam. Amom ka di, ay ayaten nakaunay ni Elena. Iso apang nga asim, iho. Di mo kumansaktan, direk nana. Tamang ano agbabawi kanto, iti uti na. Mama. Napintas ti asawam. Awan makunakan kwa na. Kang ronaan na, addaan nakyo, anasisingpat, kan manakam. Katuray isoda, masaksak tanda, gaputan agbabae ka. Mami, apay kadingadda kayo pailaan dito itirasa. Anya ti araramidan nyo dito'y terasa, mami. Agpapaangin naklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sumaruno akton. Mami, kayat nyo ka diti gatas? Tayalaan kayo? Uno, anya ka diti kayat mo nga inuman. Kabayatan ti panagpapaangin yo, mami. Okay, aklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sige, mami. Intan Cindy. Good night, mami. Good night, mami. Good night, anak ko. Ay. Agpaangin akbit. Sakbay nga inak maturog. Elena, Ha? urayan na ka di nga umay dito itirasa. Anya? Apay ko mga orayin ka. Inak man laangan maturog. Titakyak ko. Elena, ay ayaten na ka di pailaan. Ay ayaten na ka di pailaan, Elena. Oray nagbabae ka. Oray na sa ti marikriknak iti kaunggak. Oray kayat nakon nga isina. Ngam aklonak nga ay ayatan kalata. Pakawanan nak. Ha? Di kagdanag. Saan ka nasaktan? Ikan nakitigundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbabawik. Roland. Pakawanan na kuma, Elena. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Wan, kat simrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wan, sana ka nagpadlaw Naglimengak ngamin. Jak kayat ama singak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos! Wen Tyrone, nakitak dadadi kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha?
kat simragda iti sigod asileda. Nakitam? Wan, sa anak nagpadlaw naglimangak ngamin. Diyak kayat masingak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos. Oh my God, Tyron. Mapantaida kitaan. Ha? Makiturog ta kadakwada. Anya? Ay, saan Alakit din. Maturugtan. Sige man langan. Maturog tan, Tyron. Ay, ayatan ka, Elena. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nakitan, Roland. Saan ka di apanagin ko kung nga agak dayta? Nakaamirisak. Idi nakita nga agkan. Ken arakupan na kadya katrabahwam. Diyak kayat nga dasabali alalaki ang mga rakop. Ken mangagakkan ka. Nasakit gayam. Roland, Ken naamiris ko ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Anagasatak, tas si katinagbalin nga asawak. Napintas, ken nasingpat. Isungay ta, baliwan ta ti mangrugi. Sapay ko mata mapunas ti sakit tinakam mo kanyak. ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan, Roland. Saan laas siya ti maragsakan? No di pa'y kat, dagiti anak ta. Kastamot ta ni mamama. Agraman dananang kantatang ko. Ikarit, agbalbaliw akon. Saan ka nasaktan pa'y? Roland, Kayat ko nga daywam di lalaki akatrabahwam. Diyak kayat nga asitgan na ka. anya nga ruti kayat mong aramidak. Agikat ka ni ti trabahom. Agnegosyo ka laangan. Anya, Mangbangon ka iti negosyom. Mabali na jewelry shop. Wenon niya pa'y dita. kasta ti kayat mo? Wen, Okay. Aramidak ti pagayatam, Roland. Uy, intulod na ka ni Roland, Kan, sabali ti isam mo ita. Kas lalimawag ti rupam, friend. Blooming kapay. Nagadukid din nga imbaga, mare. Panumat. Kat, kumusta kayon kanila kay mo? Nagkinaawatan kayo ka din? Oh, anya ti kaya ta sa hunday ta nga isam mo? Juan, mare. Nagkari ni Roland, di na konsaktan. Kat baliwan mi kano ti mangrugi. Oh, nagsaya aton ti kas na nga imbagana? Kat, kasanon ti babae na? Tsaka mo. Mabalin a kasaritanan, kat waswasan dan ti relasyon da. Sigurado ka? Ay, no maminsan, sumkan ti panagduadwa kanyak. Ngam, ikak iti sabali agundaway ni Roland, tapno ipanagnak na, tiin ka rin na kanyak. Sige, sapay la ko mga rod, taag sublin ti sigod a naragsak a relasyon nyo nga agasawa. Kat, kasanon jay awis ni Marjo? Nakababain mat no di tay dumaray. Sapay namnamaan na mapantayo. Sige, awan parikot. Mapantayo. Patgan tayo ti awis na. Takayat kumat ang makita iti personal ni Marjo. Aday ta, nakapalas kayo na po. Kat di kay agal alikot ag iti papananyo apaskan, ha? Wen Lola, Un Lola, Oh, kasano, Tyron? Cindy, intayon? Kat ni Roland, sa dino ti ayan na, Elena. Imunan ije kotse, mama. Ti kotse na, ti aramaten mi. Sige, ha? Akan anat kayo. inawaga ko ni Elena, kat agturong dan dito eh. Nasayang at nukastang. Kahit
Jay babae ni Roland. Inawis mo ka di, Marjo. Una, inawis ko Di na namnamaan asa nga ilig ti pamilya ni Roland. Ngam, amangan noan niya ti mapasamak. Di kagdanag, tadagor niya. Adda nakasaritak amang bantay iti garaw ni Shirley. Ta iti kanito adda kas taramidin na, maatipada adagos. Dua pa'y anas kan nga imbitarang pailaang ni Shirley. Dito'y ama paniknikan. No asino at talagat ni mas napatpatag kin ni Roland. Ni nga ta Elena, wano ni Shirley. Marjo, iso ni Elena ti asawag. No kasta, si kagayam ti asawa ni Roland. Nagpintas ka matgayam, Elena. Agyaman nak, Marjo. Agyaman na ka, tadimaray kayo. Ado ti sa nga ilig. Ngumda kayo ti kang runaan. Tatalaga akayat ka makita iti personal, Elena. Ah? Nasingad nga mintirik na kadatayron kan sindi. Agasam, isuda pa yan ti may ditoy. Tapnula ang kasarita da ni Shirley. Agsangit da pa yan ngagpakpakasi. Nga adaywan na kumati amada. Natangkan ti puso ni Shirley. Marjo. Sorry, Roland. Ngampudno tinakunak. Agapoy ti day ta. Naasidagan tirik na kadagiti ubing. Kaya't ko'y da sarungkaran iti balayo. Mabayinak. Welcome ka lata, Marjo. Namnamaag ti isa sarungkar mo to. Day giant tay babae ni Roland. Marjo, nakatugaw iti asidag tiri daw. Napintas at talaga ti babae na. Isumat lagayam, anasulisog ni Roland. Napintas ni Shirley. Awan makunakin ko na. Oh, kasano? Arami de Monteplano, Marjo. Anya ti kayat asawan da ito Ni Roland, kadwa na ti asawa na. Juan, isulakit di day chay ti asawa na. Mabigbig ko. Kadwa da dagiti duang ubing anak isarita idi kanya. Isumit lagayam. Adi na kun pagan ano ita ni Roland. Tanag sinubyandan iti awanan baing asawa na. At ita, gagayim ko adim maray, iti da ito akasangay ko. Kaya't kuman ayam amo dagiti kabarbaro agagayim ko. Awan sabali, nuditi ang kasawa a Roland kan Elena. Sigod ngam amok ni Roland. Ngamjak namnamaan ang nagpintas gayam ti asawa na. Roland, Elena, mabaling ka di nga umay kayo dito'y sango. Tapno makita da kayo dagiti gagayim ko. Dadan dito'y sango gagayam. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Agyaw manak. Nangagyuti ko na da. Kiss ka no. Nganya pa ilang aramidin nyo. Agkiss kayon. Sige. Elena, agkan ka no. Sige, si tutulo ka. Anya ti kayat asawan da ito, Roland. Sorry. Ngam imbagak matan awaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jak gaya maisukat ti asawak iti uray asino a babae. Roland. Lading itag Shirley. Pakawanan na. Nga maglinipat tan. Mas naragragsakak no ti asawak ti adday ti danak. Roland. Sorry. Nga maglinipat tan. Daddy!
Oh my God! Intay ka no manganan. Urayan na ka ni Mami. Wan anak. Intan, Daddy! Anya ka di dahin tay anak pasama. Apayanas ka na masaktan ako na hindi kastoy. Nagsakit. Oh, kasano? Agpakada kami matan, Marjo. Happy birthday manen, Marjo. Umay kan to sa marong kar balay, Marjo. Uwan, Elena. Agyaw man ka. Alo? Inkan, Elena. Agur-urayan kan kadarolan. Itikot niyo. Okay. Uray da kami, Marjo. Agpakada kami matan. Agyaman kami, iti imbitasyon mo. Awan anyaman na. Sapay ko mang tagtul-tuloy ti panaggagayim tayo. Agdiretsotan iti balay mi, Joel. Itulod na kun. Di ka agdanag, tatangdanan ka. Saanan? In-drive ko lang matoy ko, Chem. Wala. Pagyamanak no kasta. Among ka di. Nakita ang agsangsangit ni Shirley. Nalabit, awinaswasan ni Roland ti relasyon da. Kastay ko na, Dan. Numang pasakit ka, masaktan kan tumat. Agbalatag tumat laken ka, ti inaramid mo. Una, naimatangan pa'y ngamin ni Shirley. Ti panaginagak da Roland, kan Elena iti samo. Nasayaan mo't, nun ay matangan na. Ay, di manmot ni Shirley. Ay na, kasi tinakunakon, no dakas ti aramid mo, dakas mat ti maganab mo. Pakawanan da kumatatang. Nanang, gaputa sinaktak ni Elena. Ngam ikarik, sana na maulit. Ala, sapay ko ba nga raw dasaanin ang maulay. Ket agbalbaliw kan baraw. Panunutom ko mahadag iti anak yo. Nalidayda no ada sa bali a babae iti biyag mo, Roland. Wananang, sana na maulit. Ikarik dayta. Baliwan mi ti mangrugi. Kat ikarik, ngagbalinan anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No naragsak ti relasyon yung nga agasawa, kayat naasawain, naragsak may ti pamilya. Nasken nga agbalin ko man anatibker ti relasyon niyo nga agasawa. Tapno saanen ang maulay tinapasamak. Wananang, ikarik asaanin ang maulit. Ay na, kamaudyanan na abalayan. Nagsublin ti sigod aragsak ti pamilya da Roland. Wala pala yan. Katkas lamaad taan tayon sapay, iti may katlo nga apo. Ay na, nagsaya atin to kasta. Wan abalayan. Hindi na nagragsak tumanin no kasta. Sapay ko mga raud. Ay kit mabalinan tadadakkel matan da Tyrone kan sinday. Isu apanawan ba't siguro tapno maadaan da iti ade. Wan nga rod abalayan. Sapay lakuma. No kasta, talaga nga ag-resign kan? Wan mare, adan negosyo nga erugi. Maysa apagtagilakwan iti bado. Ha? Wan mare, okay lang ang kanyak dayta. Kan at least, nalawa mo tinaalak a pwesto. Talaga adimon kayat diti opisina? Amo matantiga po na, mare. Sa bagay, maawatak. Agtong palaklangan ka ni Roland. Tapno awanan ti parikot. Mabit lang, Elena. Oh, Jake. Pudno ka di nga agresin kan. Nag-resign ako, Jake. Naamuha ko ni Melba tiga po na. Sorry ha. Siyak ti makaga po nga agresin ka. Sapay ko ma, tasaan nga agsakit tinaka mo kanyak. Saan? Nag-resign nag? Gapota kasta ti kayat ti asawa. Sige nga,
Sapay ko ma, tagnanayon ti ragsakyo, nga gasawa. Nalpasan, Roland. Nag-resign ako ni opisina. Nagtungpalak iti pagayatam. Agyaman ak. Katsika, may panamnamam ka di? Asaan mo nasublan ni Shirley? Saanen? Sapay ko ma, tasan ka nga agduha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awagan. Kat kayat nangagkita kayo. Inblak ko ni Shirley. Kan awan pagdanagam. Gapot ajak kayaten asubyan pa'y. Roland, Naurnos tan ti relasyon ta nga agasawa. Isu ajak kayaten adadailan pa'y. Amok nga da pa nagduha-duham. Ngam ikarikan ka. Sana na maulit ti panagbasol ko. ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaang. Ikarikmat, Elena. Awanan ti sabali nga ayatek. No di si kalaeng. Ikarik asaan akon apasulisog pa'y iti sabali. Agtinulong ta. Tapno agtalinaed anatibker ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, agtinulong ta para itinaranyag amasakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay nga anak ta. Anya? Una, ti kayat ko, madaan iti kabsat da Tyrone ken Cindy. Mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayatam, Roland.